Torej, nadaljujemo z branjem molitev Hamsakuja, ki jih Dakša posveča Vsevišnjemu Gospodu. Kot vemo, on pač je imel za službo, da bo ustvaril veliko otrok in je začel ustvarjati otroke, ampak ni bil ravno zadovoljen. In se je odločil, da bo izvajal še dodatne strogosti, da bi zadovoljil Vsevišnjega Gospoda, da bi potem lahko bil res uspešen v izvajanju svoje službe. In tule imamo en zelo zanimiv vers. Pravzaprav to je kar težka tema, ker se nanaša na transcendentalno naravo Vsevišnjega Gospoda. In transcendentalna narava Vsevišnjega Gospoda je nekaj, kar je za večino nas, ki smo še v pogojenem stanju življenja, nekaj, o čemer nimamo tako veliko izkušnje in pa spoznanja. Mogoče imamo nekaj utrinkov imamo, ker Krišna je milostljiv in da vsakomor od nas nekaj malega okusa, malega spoznanja, ampak resnično spoznanje Vsevišnjega Gospoda je nekaj, kar se razodene s časoma, bolj ko bakta napreduje v duhovnem življenju in bolj ko se osvobaja teh nižjih gun, strasti in nevednosti in prehaja pravzaprav v to čisto vrlino, višuddha sattvo, ker Vsevišnji Gospod se pravzaprav razodene na tem nivoju. To je Vasudeva stopnja zavesti, višuddha sattva in tam se Vsevišnji Gospod razvije. Torej, Šrila Prabhupada razodene, na tej stopni se Vsevišnji Gospod razodene. Tule Šrila Prabhupada nam daje veliko referenc, veliko verzov na to temo spoznanja Vsevišnjega Gospoda in prva točka, na kateri bi se malo ostavila, je to, kar je tudi v prevodu verza, da Vsevišnjega Gospoda ni mogoče spoznati na materialni način. Še posebej tukaj Šrila Prabhupada poudarja z tole, kdor pač ustvarja si izmišljuje neka imena in podobe in lastnosti Vsevišnjega Gospoda, ga ne more razumeti. Oziroma tisti, ki therefore by our material concoctions, pravi nekdo, ki si nekaj zamišlja na materialnem, v svojem umu, spekulira, bi lahko temu rekli, nekaj razmišlja, kakšen Gospod je. Takšna oseba ostane daleč stran od resnice, od tega, kakšen Vsevišnji Gospod resnično je. In to ni prava pot, ni pravi način, da bi lahko Krišno spoznali. Nekaj sem pravzaprav hotela sem povedati zgodbo, malo približati to, kako pravzaprav Krišno lahko spoznamo in kako se nam lahko razodene. In v Šrimad Bhagavatamu imamo veliko zgodb od raznih bhakt, ki so prišli do te stopnje, ko se jim je Vsevišnji Gospod razodel, tudi popolnoma razodel. In to so različni bhakte in sem izbrala med vsemi Narada Munijo, tudi zato, ker Narada Muni je naš velik vzor, resnično velik vzornik in tudi eden od naših duhovnih učiteljev v Paramparaju. In njegova zgodba je prav tako izredno čudovita in še posebej ena stvar, kar mene osebno pri njemu tako navdušuje, je to, da je on bil za razliko od navadnih ljudi, oziroma, mogoče bi rekla, za razliko od večine ljudi, ki začnejo prakticirati bhakti jogo,
je bil on malo drugačen. Večina ljudi, ko mi začnemo prakticirati bhakti jogo, imamo nek motiv, imamo neko željo, želimo nekaj dobiti iz tega, iz te naše prakse bhakti joge. In sicer pridemo, Krišna navaja v Bhagavad Giti 4 te želje, s katerimi ljudje prihajajo na pot bhakti joge. In sicer prva je, da se osvobodijo trpljenja, nesreče, druga, da bi pridobili si neko materialno srečo, tretja je iz radovednosti, četrta pa je, se nanaša na nekoga, ki že ima znanje, ampak v bistvu tudi ta ni čisto popolnoma čista. Želi si pridobiti še več znanja o Krišni. In vsi ti štirje začetniki v bhakti jogi, šele s časoma, ko se te njihove želje popolnoma očistijo, postanejo praktikanti čiste bhakti joge. Narada Muni je pa izjema tukaj, ker on pa je imel to srečo, da je bil v družbi čistih bhakt, že kot čisto majhen deček. Je opisano v prvem spevu Šrimad Bhagavatam, on je bil čisto majhen, star 5 let, in njegova mama je bila služkinja velikim modrecem, Bhakti Vedantam. Oni so bili zelo zvišeni, čisti bhakte. Ona jih je služila, Narada Muni je njih tudi služil in ker jih je služil, je ves čas nekako bil v njihovi bližini. In ko je bil v njihovi bližini, kaj je slišal? Oni so ves čas govorili o Krišni, opevali Krišno, peli Krišnova imena. In on je to ves čas poslušal. In ker je bil tudi imel je zelo dobre lastnosti pri služenju teh bhakt. Pančatattva ki jai, Šishtonitare ki jai. Služil jih je z velikim navdušenjem, z velikim zaupanjem, zelo je bil, tudi zelo preden je bil, nič ni nagajal. Poslušal je vse, kar so mu rekli in je bil zelo ubogljiv. Torej, vse te lastnosti je pokazal, za katere Šrila Prabhupada pravi, so lastnosti bhakte, ki se lahko nadeja, da bo dosegel popolnost že v tem življenju. Torej, vse to je imel. In Bhakti Vedante so ga potem tudi blagoslovili. In so ga, kako bi rekli, inicirali v bhakti jogo. In Narada Muni je tako izredno hitro napredoval v bhakti. Že v teh 4 mesecih, ko so Bhakti Vedante bili v tem njegovem mestu, se je on samo s poslušanjem teh opevanja o Krišni, se njegovo srce očistilo teh nižjih gun materialne narave. In kaj se je potem zgodilo? Ko so Bhakti Vedante odšli zelo kmalu, se je zgodila velika tragedija. In sicer njegova mati, na katero je bil on zelo navezan in katera je bila na njega brezmejno navezana, mama navezana na svojega sinčka, njo je ugriznila kača, pičila jo je in mati je umrla zaradi pika te kače. Torej, to je ena strašna tragedija z materialnega vidika. Čisto majhen deček, 5 let star, kaj bo, kako bo sploh preživel zdaj? Mama je bila edina oseba, ki je skrbela za njega. Ampak on je bil takrat že na tako visoki stopni duhovnega razumevanja, da je enostavno vzel to situacijo
na zelo duhoven način. On je dejansko razumel, da je Krišna odstranil edino oviro, ki je bila v njegovem življenju, in da je sedaj svoboden, da se lahko čisto in popolnoma posveti samo Vsevišnjemu Gospodu in svojemu odnosu z njim. To je dejansko sposobnost bakte, ki je duhovno napreden. Lahko vidi vse težave v svojem življenju kot Krišnovo posebno milost, s katero Krišna odstranjuje neke ovire, neke navezanosti, ki bakti preprečujejo, da bi šel bližje k Krišni. In tako je začel potovati, najprej po mestih, potem po vaseh in potem je šel vse bolj in bolj in bolj v divjino, tako da je hodil skozi pragost. In na koncu se je usedel tam nekje v globini pragozda in je začel meditirati, tako kot so mu Bhakti Vedante svetovali. In to bi pa zdaj lahko prebrali, mogoče lahko. Tole je prvi spev, 6. poglavje. Lahko začnemo z verzom 16. 1.6.16. No, se lahko. Torej, on je zdaj sedel v tem gozdu, čisto sam, in je meditiral nad dušo v srcu. In tule zdaj pravi, to on zdaj pripoveduje Šrila Vyasadeva. As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead, with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes. And without delay, the personality of Godhead, Shri Krishna, appeared on the lotus of my heart. Krishna se je pojavil v njegovem srcu. Okay? Naslednji vers. O Vyasadeva, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. Pogledali komentar. Vers 17. Spiritual feelings of happiness and intense ecstasies have no mundane comparison. Therefore, it is very difficult to give expression to such feelings. We can just have a glimpse of such ecstasy in the words of Sri Narada Muni. Each and every part of the body or senses has its particular function. After seeing the Lord, all the senses become fully awakened to render service unto the Lord, because in the liberated state, the senses are fully efficient in serving the Lord. As such, in that transcendental ecstasy, it so happened that the senses became separately enlivened to serve the Lord. This being so, Narada Muni lost himself in seeing both himself and the Lord simultaneously. No, to je eden izmed opisov razodetja Šri Krišne, ko se Šri Krišna razodene bhakti. Seveda to se zgodi šele potem, ko je bhakta na zelo visoki stopni, na stopni vsaj bave oziroma prime. Narada Muni je vsekakor bil na stopni ljubezni do Boga, ko se mu je Gospod razodel. In vendarle celo to ni bilo čisto dokončno, ker se mu je razodel samo čisto malo in potem je izginil. In Narada Muni je bil obupan, ker je Gospod izginil, ker je ravno kar se mu je največji
največja dragocenost, največje bogatstvo, najvišji cilj njegovega življenja se je razodel in potem je izginil. In tako se je ta njegov občutek separation, kako se reče? Ločenosti od Gospoda se je povečal neizmerno. In Gospod je pravzaprav to naredil ravno zaradi tega, ker je hotel, da se bo ta občutek povečal neizmerno in da bo narod še bolj napredoval v svoji ljubezni do Krišne, da se bo njegova prema, ta ljubezen do Krišne še poglobila, še povečala, prišla še na višjo stopnjo. No, in ko tole poslušamo, seveda je prav, da poslušamo o teh doživetjih. Čeprav je to nekaj, kar je za nas, mogoče se nam zdi skoraj nedosegljivo, oziroma vsaj zelo, zelo daleč, je pa vendarle nekaj, kar bo vsak od nas doživel, če bomo samo vztrajali na tej poti, na kateri smo zdaj. Vsak od nas bo prišel do tega trenutka in do popolnega razodetja Krišne. Ampak seveda, v tem trenutku smo še kar daleč stran, vsaj nekateri med nami. In zato bi tudi rada šla tule malo naprej, kjer Šrila Prabhupada nam pravzaprav daje v tem zadnjem verzu zelo močno spodbudo za to transcendentalno realizacijo in razodetje Vsevišnjega Gospoda. Ker dejansko, ko mi prakticiramo bhakti jogo, še posebej na začetnih stopnjah, od šrade in do nište, na bhajani kri in anartani vriti, včasih nam je lahko zelo težko. Zaradi tega, ker ta naša prekritost z silami nevednosti, z strastjo, je tako močna, da včasih čisto zgubimo entuziazem, zgubimo navdušenje in postanemo celo lahko obupani, ko malo več vidimo, kako zelo nečisto srce imamo in koliko je teh anart in žel in vseh teh nečistoč v srcu. Tako da včasih skoraj zgubljamo pogum. In včasih tudi prakticiramo, ampak vsa stvar postane mogoče nekako suha in brez nekega okusa. Služimo Krišno, ampak delamo to iz neke dolžnosti, zaradi tega, ker mislimo, ker pač moramo, ker pač tako je treba, tukaj sem v templju in moram ostati, ali pa tudi, če nisem v templju, moram ostati, moram mantrati kroge, moram brati, ampak ni tega nekega okusa in je težko, ker če nimamo nekega okusa, če ne občutimo nekega zadovoljstva, potem z veliko težavo nadaljujemo na dolgi rok. In bhakti yoga je tek na dolge proge. To ni nekaj, kar se da doseči zelo hitro v parih letih, ampak to je celoživljenjski podvig ali celo še več kot samo podvig enega samega življenja. In tukajle nam Šrila Prabhupada pravzaprav daje spodbudo, kaj je pravzaprav izredno pomembno pri naši praksi joge, bhakti joge, da bomo lahko prišli čim prej do teh čudovitih, blaženih spoznanj in razodetja Krišne. On citira tale vers iz Šrimad Bhagavatama, če mogoče lahko 2.1.5. O descendant of King Bharata, one who desires to be free from all miseries must hear, glorify and also remember the personality of Godhead, who is the super soul, the controller and the savior from all miseries. Šrila Prabhupada tukaj izpostavlja pomen transcendentalnega zvoka.
transcendentalne zvočne vibracije. Vsevišnji Gospod je popolnoma izven teh materialne energije, materialnih elementov, in mi smo ujeti v to materialno energijo, ampak preko transcendentalnega zvoka imamo tudi mi, celo mi, ki nismo na nekem zelo visokem neki zelo visoki stopnji spoznanja še, lahko dobimo neke utrinke in neka globoka spoznanja o Krišni. Samo s pomočjo transcendentalnega zvoka. Ko poslušamo o Krišni, pravzaprav je še eden vers, torej v temle, to sem htela malo podeliti, malo za spodbudo o slavah poslušanja o Krišni. In tudi tu bi še rada nekaj praktičnega povedala, ne? Ker velikokrat se zgodi, še posebej, ko smo na teh, v tem najtežjem obdobju, ne? Anarta nivriti, ko se očiščujemo teh slabih lastnosti, nečistoč v srcu. Včasih lahko čisto smo tako zaposleni z temi nekimi praktičnimi aktivnostmi, ki jih počnemo za Krišno, da tudi lahko celo pozabimo, za koga to počnemo, ali pa da postane nekako malo avtomatsko. Ne? In seveda, čisto na začetku je tudi to v redu, ker Krišna pravi v Bhagavad Giti, da če ne moremo imeti osredotočenega uma in inteligence na njega in če ne moremo tudi sadhane prakticirati, če ne moremo prakticirati te abhjaste, v katerim mi znova in znova poskušamo osredotočiti na njega, čeprav ves čas bega. Torej, če to nam ne uspeva, je dobro, da praktično služimo Krišno, tudi če ne moramo misliti na njega. To je v redu. Ampak vendarle, ko to nekaj časa že delamo, pa še posebej, če živimo v templju in če smo v družbi z bhaktami in če smo zelo resni, je pa zelo pomembno, da hkrati tudi poslušamo transcendentalni zvok. In kot Šrila Vaisheshika Prabhu zelo rad vedno pove, kako že reče, keep the transcendental sound vibration going. Ja, on je pravi živi primer, veličastni primer bhakte, ki ves čas je zatopljen v transcendentalni zvok. Ves čas je zatopljen. In lahko rečem iz moje izkušnje, teh nekajkrat sem imela samo priložnost druženja z njim, ampak mi je prav stopilo v oči, da on ne izgublja časa. Vedno bo ali poslušal, ali bo vzel knjigo, ali pa bo, če so bhakte zraven, bo rekel, v redu, super, bomo imeli diskusijo. In bo zagral eno knjigo in bo nekaj prebral in potem bodo še drugi bhakte nekaj rekli. In se začne ta Krišna kata z bhaktami. In to je transcendentalni nivo takoj. In bolj kot ko dovolimo, da ta transcendentalni zvok vstopa v naše uho, vstopa v naše srce, bolj se Krišna dejansko začenja manifestirati. In to je tudi potrjeno v Šrimad Bhagavatamu. To je še eden vers. Čudoviti vers. To je pa v 3. spevu, tega bi tudi lahko pravzaprav ta je še, tu bomo še malo stavili. 3. vers, 9. poglavje, 3. spev, 9. poglavje, 5. vers. Tvam bhakti yoga paribhavita hrit saroja, aseshu dikshita patona nunata pumsam, yatya diyata urugaya vibhavayanti, tatta tvabu pranayase satanugrahaya.
Ne vem, aha, si ga že dobil? Kjer vers? Ne, vers je 5, 3, 9, 5. 11. Ja, 11 je, yes, thank you. I was reading the reference here, 11, thank you. 9, 5 je rekel. Ne, 9, 5. 11, ja. Ok. A lahko nekdo prebere prevod? Na glas? O my Lord, your devotee is conceived through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed. And you take your seat there. You are so merciful to your devotees, and you manifest yourself to their particular eternal form, transcendence, in which they always think. Ok, hvala. Torej, tukaj je tako lepo povedano v tem verzu, da samo z poslušanjem o Krišni Bhakta lahko vidi Krišno. In ne samo to, Krišna se naseli v njegovem srcu. In seveda potem s časom tudi postane viden v srcu, tako kot je postal viden Narada Muniju. In zakaj je to za nas tako pomembno? To je za nas tako pomembno zaradi tega, ker sedaj za mnoge od naše velja, da imamo te nečistoče in nam preprečujejo, da bi dejansko lahko Krišno dojemali takšnega, kakršen je. Ampak z poslušanjem se hkrati naše srce čisti in Krišna počasi začenja vse bolj in bolj se manifestirati tudi v našem srcu. In to naša navezanost na Krišno začenja postajati vse bolj in bolj, lahko bi rekli, specifična. Bolj, ko poslušamo o njemu, bolj se nam s časoma bo začelo razodevati, kakšna je ta podoba, ki je dejansko nas najbolj privlači, ki mene osebno najbolj privlači. Kdo je ta moj Krišna? Vsak od nas ima svojega Krišna. In v tem odnosu, ki je naš odnos z njim, naš individualen odnos z njim. In to se začenja razodevati, ko mi tako poslušamo o njemu. In zato je zelo izrednega pomena, da vsak dan resnično najdemo čas, da poslušamo lekcije, da beremo Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam in posebej tudi to knjigo o Krišni. Izredno pomembno. Potrebno je, da poslušamo filozofijo in si tako pridobivamo to sambando, znanje o sambandi, filozofsko znanje o našem odnosu s Krišno, hkrati pa tudi, da poslušamo prav o njem, kakšen je, kaj počne, kakšne so njegove zabave, kdo so njegovi prijatelji, kako se obnašajo. To je tako zelo privlačno in s časoma bo postajalo vse bolj in bolj privlačno našemu srcu. Do te mere, da se bomo začeli odmikati pravzaprav od tega zunanjega sveta in ti odnosi v zunanjem svetu, ki so vedno polni težav, polni konfliktov, polni problemov, nas ne bodo več toliko vznemirjali. Ampak se bomo začeli zavedati, da v bistvu vse to ni tako pomembno. Se jaz pravzaprav sploh ne spadam sem. Jaz spadam v ta drugi svet, v Krišnov svet. To je prava realnost. To je moj pravi dom in to je, kamer bom šel nazaj. Dobro, jaz bi zdaj tukaj končala. In če bi mogoče še kdo od učenih vašnov kaj dodal, kaj popravil, lahko imamo malo diskusije, kakšno vprašanje. Ja. Yes. Can be good when
while one is chanting or start to chanting, is the mind is to not controlled and thinking comes. It's better to just take a moment of silence and reflect, or one can reflect when he's chanting or is offensive this chanting, so it's better to stay silent a moment and then continue later maybe. What is I have this question. Okay, let's see if I understand correctly. You said that if one is chanting, but the mind is going elsewhere. Yes, the mind is not firm. It's not focused. Thinking of Krishna, it's thinking other things. Yes. But the voice continue chanting, and I have this question: is better to take a moment of silence and reflect why we're not thinking about Krishna and resolve what we have inside in silence, or is even good to do while we are chanting to try to resolve what you have in, Okay, so the question is, or I don't need to repeat because the audience, online audience heard the question. So if I understand, you're asking, so if the mind is going all over the place, do we need to stop chanting? Make a little pause, or just let the mind go around and just think about it, how to resolve the thing while we are chanting? Yeah, reflecting. It's better to reflect in that kind in silence or while you are chanting. Yeah. Okay, I would say that neither one is good. Neither one is good. Neither one nor the other, because especially if you chant your japa in the morning, it's very precious time. Early morning hours are very precious time, and this is very short time. You don't have much time to waste it, to just take a pause and then think about things, right? No, this is not the time for this. Early morning time, it's time for japa, and it is good to try to focus as much as we can, but of course, as we are in the beginning, it is natural that the mind will go all over the place, and this is because our mind is absorbed in material energy. Our mind is absorbed in our material attachments. This is we actually can see how much we are materially attached when we start chanting. Because the mind cannot stay on Krishna, but it goes to all other things. And these are the things that we are attached to. That's where the mind will go. So, the simple process, the simple instruction that Srila Prabhupada is giving us and other teachers are giving us, that to just gently try to pull the mind back on Krishna. But of course there are many other things that can be also done, and I would also invite some other devotees to give their input with their experience. I know one thing for me, what really works, is to have a picture of Krishna or the deity. If I can chant in front of the deity or in front of the picture of Krishna, the form of Krishna, which is attractive to me, then it is much easier for me to focus the mind. Of course, still I cannot focus it all the time, but at least for some time, and when the mind goes away, I can bring it back just by looking at Krishna. So, is that some kind of an answer? Is this an answer for you? Yeah, it's a little bit. It starts. Would somebody add something to this? There is much that could be added. From your experience, what really works well in chanting, how to bring the mind back on Krishna? Yeah. Sridhar Babaji Maharaj said that Mike. Sridhar Babaji Maharaj said that
they asked him about the sadhana and everything, what is the best thing? And he just said, you should cry, beg for mercy. The only process is to be honest and cry for Krishna. And in this state, if you chant in this state, then the success is guaranteed. Thank you very much. This was actually extremely important point. Because unless we come to the level of chanting with some feeling, it will remain more mechanical thing for us, chanting. But when somehow or other we are able to become aware of some kind of feeling in connection with Krishna, even if that feeling is just feeling so fallen and so bad, I cannot even chant, but at least that some feeling is there, and that this desire awakens. So Krishna, please help me that I can chant. So that's already something. Here it will start much better. From here on, our connection will start. Hare Krishna. In your question you said to stop for a moment and reflect, but the thing is that if you reflect, it will not be a moment. It will be an hour, and it will not finish ever. And there is a Padma Purana verse saying, Namaparada yuktani, Tanyavarta harantyagham. That if you commit offenses, what should we do? Never stop and continue. There is the Hare Krishna is the solution. There is one yogic exercise. You watch the chains of your thoughts, how the thoughts connect to each other. So you think about something else, you see what was the thought before, which one was before. If you do this several times, you will see it's very chaotic. It doesn't have any rhyme or reason. It's not very valuable, really. So therefore, it's a good exercise. So, according to Padma Purana, we don't stop. You can try to convince yourself by following these chains, see the chains, how valuable they are, and then find a way to bring the mind back. And every time you bring the mind back, that's what counts. Samadhi, that's a higher level, but every time you decide, no, I will listen Hare Krishna, then that's your victory. That's that big step you make to Krishna. Thank you very much. Okay, so it's time to end. Well, do we have, I don't know, can we go for? Yes. Yeah? Okay, one more question and then. Da si Narada Muniju, da je imel vse te lastnosti, da bo v tem življenju dosegel popolnost. To sem imel med lekcijah. Narada Muniju imel vse te lastnosti, ki so kazali, da bo dosegel popolnost v tem življenju. Lahko poveš, kaj so? Katere so te lastnosti? Ne vem, iz čisto na pamet, lahko gremo na 1.6. Aha, čakaj, sem malo tukaj v studiu. Torej, nekaj, ki se jih spomnim, je torej zaupanje v duhovnega učitelja. Neomajno zaupanje v duhovnega učitelja. On je tako zaupal tem Bhaktivedantam, svojim duhovnim učiteljem, da jim je dal svoje srce. Je bil popolnoma predan njim in ni imel nobenega dvoma, da je to, kar oni govorijo, resnica in da če bo on sledil to, kar oni so mu naročili, da bo dosegal najvišji cilj. Se pravi, to zaupanje, in to vemo, ne? V
vedski literaturi, ne, da tisti, ki ima zaupanje v Vsevišnjega Gospoda in v Krišno, temu se bo vse razodelo. Vse znanje se bo razodelo in tudi Krišna se bo razodel. In to zaupanje je nekaj, kar resnično moramo negovati in moramo spodbujati in moramo pomagati drug drugemu, da lahko učvrstimo to svoje zaupanje v našega duhovnega učitelja. Izrednega pomena. Potem, kaj je bil še en? Ja, kontrola. On je bil zelo samoobvladan, se pravi, imel je kontrolo nad svojim umom in čuti, kar je zelo nenavadno za majhnega dečka. Ne? In to tudi lahko vidimo v nektarju duhovnih napotkov. Šrila Rupa Gosvami pravi, ne, da to je prva stopnja, da kontroliramo svoj in čute in potem lahko zelo hitro napredujemo. To je bilo, potem tudi še to je bilo, ja, da jih je ubogal, zelo je bil ubogljiv, kar je povezano z zaupanjem, ne, v duhovnega učitelja. Ker je tako popolnoma zaupal, je popolnoma ubogal. In to je nekaj, kar v bistvu lahko mi smo malo introspektivni in pogledamo svoje lastno srce. Dobro, do katere mere jaz sledim navodila mojega duhovnega učitelja? In tudi do katere mere jaz sledim navodila Šrila Prabhupada, tiste najbolj osnovna navodila, ki jih imamo tam napisana, ki velja za vsakega bhakta, ker Šrila Prabhupada je naš Šikša guru, slehernega od nas. Do katere mere sledimo ta navodila? Če smo res obogljivi in jih res sledimo, ne, to pomeni, da imamo zaupanje v Prabhupada. Če pa jih ne sledimo, potem se moramo pa res vprašati, zakaj. Zakaj ne ubogamo? Kje so tisti dvomi, ki nam preprečujejo? Canto. Ja. First Canto, chapter 6. 6. poglavje. Ne mislim, da je 5. poglavje to, ker 5. je opisan ta njegov odnos z njim. Ja. 5. poglavje, vers 24? Ok. Thank you so much. 24. No. Okay. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty and I did not speak more than required. Aha, to je še eno, ne? Ni bil poreden. In ni govoril več, kot je potrebno. To je ena zelo pomembna odlika, ki jo lahko poskušamo kultivirati. Se pravi, da govorimo, dobro, vse lahko govorimo, pa govorimo o Krišni, ne. Vse prepogosto mi uporabljamo naš govor za stvari, ki niso povezane s Krišno. In še celo hujše, ne, se lahko spustimo v pređalpo in kritiziranje, s čimer si direktno onemogočamo lastno napredovanje. Potem pa mislim, da je še eden, ker to je 14. Ali pa potem v komentarju Šrila Prabhupada še pravi, ker, ja, tole. Če si lahko daš na komentar. Tule čisto na koncu pravi Šrila Prabhupada, without being self-controlled, without being disciplined, and without being fully obedient, no one can become successful in following the instructions of the spiritual master.
And without doing so, no one is able to go back to Godhead. Zelo inspirirajoče. Je pa, ne vem, v naslednjem verzu, enem drugem je pa prav, Šrila Prabhupada prav pravi to, da oseba, ki ima to, bo lahko doseže popoln uspeh v tem življenju. A bo to v redu? V redu, dobro. Hvala vam za vašo pozornost, da ste me tolerirali, za vaš entuzijazem, za lepo diskusijo. Grante nači Varvagatam ki? Anjali Mataji ki